Zeyipofo. Turabasuhuje mwe mwese mukurikira Zeyipofo TV. Uyu ni umwanya tugiye kurebera hamwe amakuru arimo avugwa hirya no hino ku isi. Inkuru itugezeho muri uno mwanya ndetse irimo inavugwa cyane niyitabwa muri yombi rya Turahirwa Moses. Uyu nguyu washinze inzu ikora ibigendanye n'imyambaro cyangwa se n'imideri ariyo bise motions. Uyu mugabo Turahirwa Moses akaba yatawe muri yombi nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje. Akaba yatawe muri yombi kubw'icyaha akurikiranyweho cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB biciye mu muvugizi w'uru rwego Dr. Murangira Bitieri akaba yatangaje ko uyu Turahirwa Moses ibipimo byafashwe n'ikigo cya RFI cyabyagaragaje ko uyu mugabo yakoresha ibiyobyabwenge. Ni nyuma y'igihe gitoya cyari gishize abantu benshi bibazaho aherereye, kuko Turahirwa Moses mu bihe byashize akaba yari yibasiye umukuru w'igihugu ndetse n'ingabo zahagaritse jenoside mu 1994. Ibintu bitashimishije abanyarwanda benshi. Abenshi bakaba bahise bibaza niba aya magambo yavuzwe n'uyu Turahirwa Moses yaba se koko abiterwa no kugufata ibiyobyabwenge, dore ko ari ubwa kabiri bigaragaye atabwa muri yombi, kuko indi nshuro yari yatawe muri yombi yari yakorewe isuzuma ndetse basanga n'ubundi yaranywaga ibiyobyabwenge, ariko aza kuvuga ko ngo atabinywereye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bari barebye no mu myenda ye basangamo bimwe avuga ko nabyo ngo ari ibishobora kuba byaragiye mu myambaro ye ubwo yari ari mu bihugu byo hanze, ngo kuko ngo hari ibihugu yari yaragiyemo byemerera abantu kuba bakoresha ubu bwoko bw'ibiyobyabwenge afata. Uru rwego rero rw'ubugenzacyaha rukaba rumaze gutangaza ko yatawe muri yombi ndetse ko agiye gukurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abagize ishyaka ry'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila barimo barega Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubuyobozi buriho ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubahohotera nyuma y'uko iri shyaka barikuye ku rutonde rw'amashyaka ari hariya mu gihugu, ndetse bagahita banafatira ibihano uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila, aho byari biri kuvugwa ko yaba yarihuje n'umutwe wa M23 ndetse ngo akaba ngari mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma tubibutse ko kugeza ubu ngubu uri mu maboko y'uyu mutwe wa M23 nyuma y'uko ingabo za leta ndetse nabo bari bafatanyije kurwanya uno mutwe wa M23 zirukanywe hariya ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari Goma. Uyu mugabo rero bakaba baramushinjaga ko yagiye kwifatanya n'uyu mutwe, dore ko havugwaga inkuru ko ngo yaba yarinjiriye ku butaka bw'u Rwanda ngo akayiterekeza Goma akajya guhura na bamwe mu bayobozi bagize uno mutwe. Ariko abari muri iri shyaka cyangwa se bamwe mu bayobozi b'iri shyaka bakaba bahise bamaganira iki cyemezo ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwafashe, ndetse bahita basaba ko cyanaseswa vuba, ngo kuko ibyo ngo ntago biciye mu mucyo, ngo kuko ari ibinyoma ibyo bashinja uwahoze ari umukuru w'iki gihugu ndetse akaba n'umukuru w'iri shyaka. Bagakomeza basobanura ko uyu muyobozi wabo Joseph Kabila ngo atigeze akandagira ku butaka bwa Kongo, ndetse ngo ko akomeje imirimo ye yamujyanye mu majyepfo ya Afurika. Aya niyo makuru twari tubafitiye muri uno mwanya. Mu mwanya muto turabagezaho andi arabagezweho muri uwo mwanya. Mwakoze kubana natwe, naho mu mwanya mutoya uri imbere twabazaniye blender nziza cyane ya 2-in-1. Ni blender igizwe n'aka kajaga gatoya uri kureba gasya ibinyampeke, ndetse n'iyi jaga nini yifashishwa mu gukora amapotage ndetse n'amaji y'amasmufu. Karibu muze tuyibahe.
c'est impossible.